divisional committee by the TSF November 2021. Ini orang Gondachorao Mazhab ke SDM by SDM Boynai Tiga adalah Bazar tahu kalau di masuk ke timur, ini tema terkaya national committee tahun committee sudah ini. Jadi tinggal apa nanti main poin kan dari Devanagari itu, jadi TSF fokus kayo, jadi gimana sih itu jadi tahun bagai timur dari student college, dokter Gondachorao division committee. Azar yang tahu jadi kita kerja, katanya pada kerja, dia mau jadi kerja, mau jadi sulit kerja jadi tahu tanai, dari langkah tanai, ke contoh jadi teman jadi TSF break temunya tanai, apa nak buat? Noro, korbus roge dering kanatine. Jadi Gondachorao kelas 12 student ini, SDM jera jadi TV itu kerja, sama kita TV di mana, bazar, online itu bazar, jadi tinggal buat kerja, kasih sekolah kerja, jadi kita sekolah kerja. Jadi orang ni kalau jenis kasih student ni, kalau jenis kan 1,000 above. Oh, ani semua sebab semua finance secretary TSF. Ada nggak guys sini kau ini main kau samudra kita halai nai, ini dah file sampai jauh sini organizing secretary, orang kenang hamlo jomai dia ni buku kau kerana kau sekunai. Nono di Polkaham, dalai tongtogo, ini sengoro, baik koboksa, protest against Devanagari. They recently sing isunuka, sini, Mr. Otul Devanagari MLA, baik koboksa, protest against Devanagari. They recently sing isunuka, sini, Mr. Otul Devanagari MLA. Both language no Devanagari script by mas hunyai nai. Hai pana, seng TSF tenyer oro joto student, joto na caca yang gai, hai mani bagai nyerong na hambai, wate jorong pana, nyerong haika, ang teis kangona hambai maru orang is organizer of president, GS, teis ini central committee joto hai manjak hunyai, ang joto na hambai maya poro, ang kok naglat. Nirok jotone sigam sini kok borok nirok khorok sapanam Devanagari script ma pore yakona haifanam sini MLA bo gose geje bo qualified ya bo English rengya na bo ni bagai bo Devanagari script kok borok language so demand khaigo. This is not only a student issue, almost student issue simiya. Sini okra tongero minister level fanang thang officer borok phaiga nang mani but jeng oro nogo jeng only student jeng sini future generation oro college student tongo 11 12 but CBSE board implementation nang 1 to class 8 haifana nirok college student 11 12 student 9 student nirok MLM minister rongni saibu nirok sisako bori baga nirok tinaro phayo. Nira orang dari no korok sabana, sini Jongjak MLM minister, officer kota. We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice. Okay, jong Devanagari script by jong Maya aman banget ke jong tuh cerai panceni rumah script by suruh saya ke jong tapi terus kan kau aman na yor ke Devanagari script ke jong tapi cerai panceni mana wantu ismi pori pemana heki sih jong kana kya aman banget ini di mana mau je Devanagari kue kaya mana rumah script by kana nunggu. Khorang yang ke Gondachorao government di college ni student kate ang sanamu coba jadi ni old Tripura student chini je abo Devanagari chungko sini ya maroman skimo chungango apun bagai chungkabo maturin patirin huyai chung delik leo joto nokos tonong leka